give up. Emma wa bemu embu. Don't give up. You see, se one pa ba enama bebre etumi esi. Wasitre mu aye wonu. Empem bebre yetietie nipa asem. Empem bebre se utu anamombia. Ubeti se nipa kasa. Eti nipa kasa na wadwe nyina se nipa kasa nunti mami tie ne nipa ka no orofo wetie nipa che ende ne mpese wo hunu se wabrabom no wona wonim bebi a wokọ wona wonim ne ehia wo wona wonim ne atetiewo wona wonim ne opese wo nya nsano what you say e mo bi hunahuna wo se wo de wo ni certificate bi nti won to me ko wanim achieve bibi in life no Emma obi enka bibi ncho se oye better odi mu si wunti kanwanutum now so why de na waka wanu atum no wapa ba orofutie Emma bibi ensi ukwan sene obo bia sitie no Emma no si ukwan. Don't give up in life. One paye Kristo ni empa ba Emma wa bembu e one paye mu trosema me no kasei ekasa edifa obia Bible see no ye bubuani aye friend Bema Bartimaeus. Sa obubuani wey trosem kyerese otekwan ho ena osresre ansa na wedi. Adentia esase oyobubuafo otumi nante. Eti abranti etekwan ho ena wasre ansa na waye de wenye biedi. Sa ohweso a obi oyobubuani otekwan ho osra de no. Weche se ne ntuma orteso no santuma no na ba ne se nani kum na so obeda ode be kata no ho na wada orovutie o eti so hwe be mai na setre mu a na baby ote ni se nsuo toburu no a ensu no atoburu ne ntuma ni be yafi nanso oni ntuma bi ode be kata no eno na ode be kata no ho Bible say that could be one day. Eno te se Yesu sabri Yesu akoye nsenkyerene enkrofo si nkwala kwan Yesu akasa de akire obo se mamu si nkwala no kwan Yesu adi ni djuma nyina wo jaliko awie na Yesu eko ena branche eti Yesu nka esase ne di pododo e de di nechi orovutie menya wadwe se wa abrabom no ade bia wo pe no wo nkoa ena wo pe di pododo pe nipa dodo so hwehwe nipa no Bible si sabri nipa omu wani a womu won nan etumi nante edi Yesu echi womu nsanka omu de na branche eti Yesu nka no o sase so fra Yesu bibisa wo se wo ha no dadwun why na ode to no so Kristo ni why ena do ha no dadwun ya de to no so Otiefo a wotie me fi Adom FM tie me. Ena na pre me pesa wotie se ye wo berima bia ye fra ne Yesu. Se usum Kristo ya Kristo ni o. Wo ya Buddhist ni o esum biara wo mu bia no. Se wo dadwe na so so fra Yesu o obetie o. Ebia na na pe wo da kiosum. Ebia da dua bia se. Ebia baby out no de yenka ho famfra ebia po obika eno park car no a na uda car no mu ebia wo ye mate wo de baby wo ni dan e won kran ha ebia wo amanane baby out no ti dua bia se but mbese oti ase se so be hunu Yesu na se o mpa bawo ebia wo bompa 1 2 3 months 1 year wo nya nso ano nipa nyina se kawanu tum ti why wadwe se wo betia nipa kawanu atum but Bible say Bema Bartimaeus ekoso sufre Yesu se wa ma wa bemu angu na se wa mpa ba e wa brabomu a na se okoso wo so nim nia wo penity na se wo pursue a wo so a tie wo mo aye ka se kawanu tum no se nkofo na ka se park baby na gyanchan no esanse womu podimu womu nya womu dia no tie sankrofo no aye besomo mu no ma ba hwehwe wate tie me Yesu se mon frère sa be mai mam yesanse wo bo edin bia sa edin sha dakam
Yesu David iba. Humi mabo. Bible so one pa no course no. Yesu tini ka freno. Kristo ni wa bompa kakere bi wa bemwegu. Mi wa ha mi hye nkura se koso. Emfa woni pa bi obeka cho se kawanutum enka wanuntum. Oni frani nim se mi hunu Yesu na. Se Yesu temi nka. Se mi kwa Yesu nkyan a metibia no ebesesa wan ene wahu so kwa ne nkyɛn wa abrabo ma otibia ebesesa. Ba ma yi koso oni frani o. Hu Yesu. But what nka what Yesu nka che for so many years but bibi kakra bi na wa paba. But him yo sampa ba but wo so ko nanim. Yesu fra Yesu orabute se wo so na se wa mpa ba wo ntoma fi no wo be yegu. And then a pray me kasa di chiro bia sabri wadwe nyina ne se wa brabo be bia wadunu emre no ede esi abrabo na si. There's no way situation no ever sisa. I am here to tell you, if you pursue and you don't give up in life, your situation will change. Bema wa Yesu frano no afa de oyini ntuma go edi go form ababa wa sabre wodi Kristo echi now that's who yam masem change. Bema wodi Yesu echi na nda wodaso wo bo abrabo a emfata sesa. Oyini ntuma finu eyade edigu ye. Ohunu se santuma wei medidi Yesu echi a enye ye esu ne eban bi wo ho a wodidi Yesu echi enye ye. Change it. Yay. What dear? What do you know? Say, Ataria shall we engage and one of the womb. The situation will change. What do you say? If you continue, if you pursue and you don't give up, that's a one tiati any pa. A bedo bribi ube fi kiosunumu, won na kiosunumu biom, ube kwa kotra wa ufie. Embribi aba. Abrantia wusua de ewom se na we fairly de nanso mi wa me ka kire wo se so be koso na wakosua de biomu a etam kama wo be ye ni patitire bi. What you say? Abrantia koso esufra Yesu na bro sufra Yesu otie no in life baby a wo kono nko na onim ye wani. Yeah, 19. You could have good qualification. Yet Sata the Papa Bimpo. Yes, untie. But who ye de kawanutum. Orafo, don't keep quiet. Don't give up in life. So jemu abrabomu. When you give up in life, what you are looking for, you will never get it. Say one paba. A baby baswa. Ye baby so say abrantie. Ababa wa. Mame. How? If you don't give up in life, whatever you are looking for in life, you achieve it. Okay. Abante koso sufra Yesu. Na bra Yesu fra no bedu Yesu che bisa ne say, what are you looking for? No person me yemfa ma wo. Men papa ebribi beswa onyame bebi saw se ade na mo pase menye fa mawa enu ti abribi obutum nyame fie na nsu fra nyame wo de ya to di po mantem wo se wo de abribi oti asori dem e na nsu fra nyame nyame betie wa ka wo tie dada me pese oti ase ebribi ba enche obetie wo. Afei Jesus gave attention to this man. Na bra Yesu tie ni wie no. Abrantia na sese me pese me hu na de. In life, you must have purpose in life. You must set a goal in life. And what say odi buta bi si wani so. Se sa buta ni si wani so a, enu na se do bebi na bi so se de na opa obetu akase me pe wei, ye mu bi mu wo hwa ye kwa asori, ye nim buta ntia ye kwa asori. What you say? Ye mo bi ye di ye party achiri ye di achiri keke. Me pese mi wo mampani nipa bi si mi kwan enu ti wa de what about don't give up. Abrantia say that I may see
Send your beya mehuna dear. What they say? Enuti. And what we are to say. No matter what people will say. On kananuntum. This man did not give up. One papa when Jamuan to her. When Tianipa. Oh. Would ye? Ye kasem kakrabi ape. Wapako na say meko. Wa wari na utimu. Ye kasem kakrabi pe. Wapako na ukwa himfa. But this man, say that I may see. Sani ebeya mehunu. Na Yesu kachire ne say. Abrantie. Wujedi awo. Se wa wiata so abrabom. Se wa hunu se oba me nchen sakra bi beba no. Sa wujedi no. Enye juma emfa mawo. Bible say free sa da ne kono. Mark de one time a Mark tell you so. E won the whole Bible otro no immediately. Impofrimu wa neniti ye. What you say orofutie? Impofrimu wa neniti ye. So beko so na se wa wiata so na se wo mpa ba immediately bibi besi enana premise impofrimu wa me no kasa sisie me no chanya me asemi so besi akonya me anim na wa mpa ba wa brabom na se wa wo so a etemu kam adekro no ebesi wo mprempren wa bra ohi ade no it won't delay day won sanka ne nyina ne se wonni gidi won sanka ne nyina ne se wutietie nkrofo won sanka o ne nyina ne se wadwe nyina ne se otibia no edu beko wom but abrantie se sende se mate Yesu nka ende na mempaba mekoso mentie nipa ne nipa ka abrantie ntie nipa ema ne behu ade orofotie me see in life if you don't give up whatever you are purpose in your heart God will make sure it will come to pass adibia wa wiata so person be you see wahu ye beto abi ye kan sem kakere bi ye kan sem 1 to 120 also wa pa ba don't give up koso a time will come nipa ebetio a time will come enana pay menim ni awfom but menim say one pa ba wa brabo no mo so bekoso ahwehwe Kristo what you say so be ye ho ti say Bartimaeus me say Kristo enye wo mo di nechi enku no ti omo na mo wa wo echiri a wo nyanko Kristo nchen mo se wo sufre Kristo obeche so what it will tibie bia wom esum bia wom bebi a wakọ a we nya nso ano no come back to Jesus and the situation will change enana pay nyame ka choro say onyame ohata suru we ontiw mede masem nyina be wie no mpese otia se wa mpa ba wa brabom edwuma na we no se wa mpa ba edwuma na ohwehwe no se wa mpa ba Kristo odi nechi no se wa mpa ba ebiri bi beso a obetio wati obetio number 1 number 2 se wa mpa ba you see ebiri bi ebeba enye so be ma attention keke na mum entarefun bi a ehye wo no ade bia wonim se ye nim guase ade bia wonim se no eno a na edo beko wom sa de kro ebesisa wate me koso me hye wo nkran e wo nyame mu se enke chiri ye ema wa be mumbu na se ukoso a nipa no a eka chiro se kawanu tumu no you see womo ena waye fro breso a wometunsa afro pati ukoso a nipa no se kawanu tumu ono a yebesoma no amana behwehwe if you don't give up in life whatever you have purpose you will achieve it ene mama bi ekodwom ema wa be mumbu ene yebeto ade pati ebesi wi tibia no ebesisa
ama we hu se nyame ompo na mu nyame ewo adepe bi e de ma wo enda na pe. Don't give up in life. As a one pa bawa ade nyina ebe wi pe e de ahye onyankopon ebi.